Михаил Борисович, как считаете, после так называемых выборов в России восприятие путинского режима и его легитимность как-то изменится на Западе? Mitä mieltä olette siitä, että näiden niin sanottujen vaalien jälkeen muuttuuko suhtautuminen Putinin järjestelmään lännessä? В 2018 году, уже после аннексии Крыма, после проведения псевдовыборов на территории аннексированной территории, Запад признал Путина легитимным. Vuonna 2018 Krimin valtauksen jälkeen ja vaalien jälkeen ja se, että äänestys oli järjestetty myös valloitetulla Krimin alueen niemimaalla, länsi hyväksyi Putinin vaalit. Более того, некоторые западные лидеры даже поздравили его с избранием. Se jopa jotkin länsijohtajista onnittelivat häntä valinnasta. Все это, на мой взгляд, в значительной мере привело к 2022 году. Tämä mitä suurimmassa määrin minun mielestäni on johtanut vuoden 2022 tapahtumat. Сейчас российская оппозиция призывает западные страны, западные общества обратиться к своим правительствам с просьбой не признавать Путина легитимным президентом. Venäläinen oppositio puhuttelee lännen yhteiskuntia, että läntisten maiden yhteiskunnat puhuisivat omille hallituksilleen, ettei hyväksyttäisi vaalituloksia. У этого есть практическое измерение. Tässä on käytännöllinen ulottuvuus. Сегодня Путин каждый месяц получает больше 10 тысяч добровольцев. Putin kuukausittain saa yli 10 000 vapaaehtoista rintamia. Эти добровольцы идут воевать в Украину, потому что они считают Путина легитимным президентом. Nämä lähtevät sotimaan Ukrainaan, koska he pitävät Putinia legitiiminä presidenttinä. Потому что война в Украине – это уголовное преступление по российскому закону. Koska Ukrainan sota on Venäjän lainsäädännön mukaan rikos oikeuden asia. У нас ведение агрессивной войны запрещено законом. Venäjän laki kieltää hyökkäyssodan. Но эти люди считают, что они не будут наказаны, потому что Путин легитимный президент. Mutta nämä menijät ovat sitä mieltä, että heille ei tule mitään seuraamuksia, koska Putin on legitiimi presidentti. Причем они считают, что они не будут наказаны ни при его жизни, ни после его смерти. Ettei niitä seuraamuksia tule ei Putinin elämän aikana eikä kuolemankaan jälkeen. Если Запад скажет, Путин президент нелегитимный, многие из этих людей задумаются о том, что после его смерти они могут быть наказаны. Jos länsi julistaa, että Putin ei ole legitiimi presidentti, moni näistä henkilöistä jää miettimään sitä, että he ovat tekemässä rikosta.